Alright, kanti ke njengamanje bengelela. Siphethe idlamlenze. Siphethe lapha ke umfana wasenkandla eMandaba. Siphethe ke njengamanje uKhuzani. Umntaka mangeke. Masithi khathide angizane ingane. Sithi mbongolo. Hawu bakithi. Ngingakhalela kanjani? Uyabona leyo ke yami ke leyo. Ngikhalela kanjani? Khona sazoba yinja, khona sazoba imbongolo. Bona ke lemlalelo khozi mina manje ngena la eminyango ngibona nje. Hayibo umunye umuntu bangithi usamgqumeni kanje. Ngithi awucabashe wayidlalela lapha. Wayengakalungu bamgqumeni. Manje ngibuka ukuthi leli dread uzobe egijima ngalo lapha e-shop namhlanje. Uyalinika ini ikhando lethu. Awuzivula ngayo ngale ngoma imnandi kaKhuzani hamsana neSpesihle umntaka Zulu uMageba ethi ke imbongolo. Uthi impela siyahanisela othandweni. Kodwa okusalayo. Kodwa hawu nje mlalelo Khoze FM khona usazoba yinja aphinda bomunye imbongolo bayanqaba abantu abaningi ukuba yimbongolo bathi bakhetha ukuba yinja angazi ke nami mina ukuthi ngobani kahle hle uKhuzani uthathe leli item ebekade bevele belisebenzisa abantu kodwa belisho ngesilungu bethi it will end in tears. Yena wayikhanga isiZulu uthi hayi khona usazoba yinja khona usazoba imbongolo. Bahambisana ke nentokazi indaba ezitha ngempela ha. Awusithule isikandaba. Mbakithi. Umamdlula. Namdlula Hey, Khuzani. Makata zidudla ngokudla itolo hamba no Tabekhulu. Mfethu ubingelela abantu umntaka baba ngendlela abakwazi ngayo mfana kithi. Yameme sidlo vemnyama sokhuluma ngolilizwe la zonke sizwe ngisho lepesha komzini bayizwile lo mvu ngemngani wami. Ngithi izwe lonke South Africa yonke uKhuzani the king of Maskandi is inside the building of Ukhozi FM. Akodwa mfana masubonga omkhulu bakho. Mase base ngibonga lapha na ozana nalozana nambona ethambazala lekubowayo nomthalaza ibukuphisa gadla wendumuka lapha na yathi insizwe egoli yathi yazi ungicasulile ngoba ngibaza omkhulu mina manje ngisawubuza manje ukuthi ukuthi bahasha kamnandi ibalekile lento yokwazi omkhulu kubalekile phela ibona abantu abasenza safika la izweni. Mfethu ukhiphe ialbum entsha ethi angidlali nengane. Yebo mfethu Sikazele ngayo mfethu. Ngithe ngibenzela abantu ialbum ethi angidlala nezingane ingoma zu19 ngangirecord ingoma la ko 30 ngayicula zonke ngase ngithi ayike ngibakhethele nje o best ezinye wayibeka ezinye nje ngangenze 22 ifinal ngase ngithi kodwa ke hayi abayi minus lezi ezinye ngilokhuze ngibambe u19 ngamabomu ijwayele leyo nto njalo wekhuba ngoba nginokuyibuka kwaculi baphesheya yes wahamba uTupac wasala ingoma zalo kwakuthi makudlula nje iminyaka emibili ba release album yakhe nqaba ingoma phinde kudlule enye ba release kanjalo no Michael Jackson kuthiwe ngakaphumi nje emshinini ngamakheli kaMichael izicele ekhulwini impela eyisahleli nje isazokhishwa kunina ahamba uyabona nje bengihlezi njalo ngirecorda inqwaba but this time ngathi hayi angingakhipha u14 angibanika abantu ngoba umculo wabo akuwona wami so kubaleka kakhulu so abantu ke babukeka bayithande zonke ingoma ngoba ayikho engaphansi kwa 200,000 views as we speak nezinye zashaya amamiliyoni within a day iphumile so namanje abantu bangena kulayini kuyona yonke social media. Khuzani yazi ukuthi ngendlela obophele ngayo kule album ukusukela eqaleni yabo umuntu driver ehamba nale album yakho uyilalela usuka la usuka khona uziyofika enxa uthi akuskipheki ayikho eqelayo bengalela uskipheki mana kodwa nathi imbongolo yini inhloso yakho wakutheni wafikelwa yini phala ngembongolo no imvamisa kuba mnandi masithandana mina ke ingoma zami ziba umlayezo mfoka ngoba angiculele nje bomnandi ngoba uma ngifuna ukudansa bakhona o Big Zulu ama piano hip hop ngizolalela lo mculo but uma kuza kuMaskandi umculo linka ekhandeni isizwe makhona izimpi endaweni yakhele uqoqa ngawo umculo lo kaMaskandi umculo lo womlayezo so uma ubuka abantu behlukana kabuhlungu kade kumnandi so kumele azi ukuthi umuntu masithandana angagcine egcineni sokuba khona ngoba uma uyibona inomlayezo ithi njoba ngithandana kumnandi nje ubheke nje kodwa sokwenze njani ke masenibizana ngembongo uyabo so umyalezo ngithi mina ingoma angiyifaka e-studio mangabe ingezukushiya isifundo bese yakhuza egcineni nithi niyalulaza uthando umsana ukwenza lento umsana uyenza into enzayo uyabonga ngoba manje khona inja egcineni khona imbongolo so kubalekile ukuthi abantu belalele umlayezo ngoba I understand khona mfoka ngoba ukuthi kusehlobo mfowethu akabacula
akumele kodwa bekhiphela abantu ama-ice ngiyazi khona kusehlobo kodwa imculo kumele kube ukuthi uyahit yabo hayi ukuthi bese vele usigaxe nje ngama-ice ngiyiqeda ade ngishiselwa nje ngisuka emhlanga ngiza ngapha ngithi mina abacula bakhiphile awufaka album ngabani lapha kanti izofaka kubantu kwathi ukuphola yabo ngiyaxolisa ukuhleke bafethu sazozana mana-ke nali indaba yengoma le ethi ngena kulayini yep laphana kwethu kubonakala abantu abaningi abanye abasezingeni lokuthi ngempela balapha emehlweni omhlaba njengobaqeqeshi bebhola laphana uma ngoba ngithi sibabonile uhlalo weRichards Bay laphana omenziwa sibabonile bethi ngena kulayini kuthini kuwe ubona ingoma yakho mfethu ithakaselwa abantu kangaka akenedwa leyo no mama Shona Mkhize umama Mkhize naye ngambona laphana ku-Instagram kwi story sakhe ethi ngena kulayini so kuyinto enkulu kakhulu kuyaqala ukwenzeka emlandweni umlando yaqala ukwenzeka mina bengayitsheli ukuthi uMaskandi usuhambe kakhulu kangaka nanokuthi nje bafowethu aselikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uzuyopika abacula bakwamanye ama-genre abahitayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imiliyoni ikhanda nje lento ukuthi singuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxoxwe nagogo singaxoxwe namchilibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamiliyoni ethu siyakwazi ukunyakaza uManqoba Mnqithi siyakwazi ukunyakaza ohlalo beRichards Bay abantu aba-prominent yabo adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamikisa uhamba uxubu uhamba uhlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siwuMaskandi sinjalo mangilanda uluve ngimlanda uMaskandi ngilanda uSiphe uzomemeza isiMaskandi ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufuneka uzuxutshwe kuze uphumelele yabona so siyimele nje silwa ne-identity yethu siwuMaskandi angeke sipike sonke madoda nenzenye ingoma la ethakaselwa kakhulu abantu ikakhulukazi abona ukuthi ngempela abantu abaningi badlule usizini badlule ekuhluphekeni baye uma usuthi kodwa uNkulunkulu ungenzani usubeka usudeka itafula phambi kwezithazana awungikwenzeleni inkosi yami ngibone sengilandela i-track ngemuva yena wadeka itafula ayi yazi ngangazi ukuthi le ngoba ngahitha kanje ukholo lohithayo uyaqala futhi emlandweni uyaqala kube le hit yo uyaqala emlandweni kaMaskandi kwagcina ngomgqumeni ethi Jehova mele usiwami ethi zokuphela iSMS yabo so ngiyathokoza kakhulu ukuthi abantu ngibabone bethokozela ukholo kangaka ngoba kukhomba ukuthi uNkulunkulu okwakhe waqhakambisa ngoba siyayishaya ingoma kodwa lezo kholo ayihit cha uNkulunkulu uthe le negama lami ngizohamba wafuthi ukhulumela insizwa eziganwe zintombi ezingomama bengane zezinye insizwa ayisuka manje uyabona ngoma ukuthi mnumzana uwazi uvela utheleke nje noma ushaye ngesikhathi osithandayo ngoba uthi umama umntana yakho le sebumkami uyabona Ngobe uma ngathi wasikhuluma la album singafuna usuku lonke ngoba ingoma nengoma iyakhuluma yabo usakhuluma le ngikhumbule enye ethi mawukhulisa uma mncane uzokhuluma indoda ngoba akancengi yena owakho uma uzomncenga uyabona so nale akayena akaze kuba umama umntana yakho umngami ube umama umntana yakho but ngoba sewumngami akuseyena mama umntana wakho usefresh usegezekile wazovuka uzoba umngami kimi mawufuna mama umntana mawufuna ingane yakho wayishiya ngithi mhla izogana mina musu ufonela umngami uthi ufuna mama umntana wakho ngo2 ebusuku silele uyangitelela phela hayi ayikho lonto la ngibona hayi ngibona uhlomphile fakazi akazi nje ngibona lezi zikhathi hayi kuleka ngiyaqala nje ukubona lezi zikhathi kuleka inkabi yami ke le ngiyaqala nje ukubona lezi zikhathi efike ekusela imzuzu engaka uba ngene indawo bulala nyanga ukhuzani uhloniphi mfethu khuzani sasiphethe lakho lokugcina nje ungathi mntaka baba njengoba ke uyobonela neinkumbi zabalandeli bakho e-workshop ngingathi njengamanje asiphumeni siye workshop ngenkani kumahala ke lapha uzofika nje bakhona abaculi babahlukahlukene uzofike kakhulu ngibonile line up futhi bazodlala izintsha zodwa akekho ozodlala ingoma endala bonke ba release nje oba uyabona nje ufalabo ugilima ngufalabo kwethu asishayina ihlobo khangaza kwethu hayi ugilima ngomfana
washaya ikhanda washaya impela kwayihubula ingoma uyabona Yeah. so uzobe khona naye ukhona ulimit uzodedela ezintsha ukhona inkosi yamagcokama ukhona unjoko uzodedela ezintsha ukhona umalahla uzodedela ezintsha ukhona uqhosha uzodedela ezintsha ukhona into encane uzodedela ezintsha babaningi bafowethu engimkhohlile ngoba lekho iphepha Yeah. phambi kwami kodwa bafowethu bayeza bazodedela ezintsha nje bonke uzobesha ukuthi encane uma ufuna inkani uzoyithola ethi mawufuna inkani ethi lenkano oyiphakayo lenkano lokhu uyigcisha kuwe ufuna uyikhiphe lapha kodwa egcineni bafana ikhona hayi omasikandi basebenzile kakhulu, basebenzile bonke asibabongeni abaculi bafowethu basebenzile nenkosi yabo hayi iliphethe hayi iliphethe vele yasuka yahlala phezulu abafisa ukuthola le album yakho bangathola kanjani inabuza umbuzo obalekile abaye lapha ku YouTube befike be download beye ko ama iTunes ko Spotify endaweni nje efanele bafethu angwenzanga ama CD nama USB ngiyazi ke bazongishaya emarenk kodwa bo bengixolele ngithe nje ake ngifocus kakhulu la ku digital ngoba egcineni vele nayo impilo egcineni hayi sekunjani ifikile ngempela uqhwepheshe sisikubo manje yeah siyabonga kakhulu ke ikoleni angikwazi ungayibonga ikole i-challenge abayenzile bayaqhubeka nabaze bangimema kwezinye ikole ngizoyihambela from ngoJanuary wonke umuntu ungena kulayini yabo yeah madoda ngiyabona kakhulu intokazi yami uyabona engithanda zintanjani yeah bangena kulayini abantu bangena truckini lapha truckini ubonile ubhebhe lapha yeah ngikhonzela lengane zami bakweli phela sengaba ubaba ngilengane zami zingilalele nje ingane madoda ayibuthi ingane kodwa khona ikhona bo hey hayi sikhona bo ubona ngesiphongo ama Blue Nation ngihlanganele ngasho siyabonga shap umnumzana wamathrak ayibo pasapha la